komediju, kad se zove Kontrada, koju je napisao Ivo Jurković, a bilo je na toj kontradi ta dana puno žena i divoja, i mladi, i stari, i lipi, i grdi, možda je svakakovih. Poslušajte, pa ćete se vero malo i nasmejiti. Dobar večer, ženi svima. Gaušalje mojoj Martine mula su naviganja s Japana. A ona, to je ljudi, a ona se premišljeva koliko ja se sta Celestina. Ma natrapače na najpuljega. Ovaj mi se lijaša, až ima ritam bila. Ona je ne znam kaj je to prijavca. A treće kaši, a se zasluži fajn stol, a četvrtega ne, a bi te živeti u svoje mater. Malo vrijeme, dok smo mi bili mladini, ni bilo tega. Danaska je dan druge reči. Ako ćeš beri, ako ne, začni na svoju bandu. I kvitelo. Tomu si ti to podmjesnjak. Dok si malu Bosnu prepatala te voja za sve drugo. Spomnim se kad sam svojom pokojnom Antonjetom Amordena. 2 leta smo se ljudi moji natezali dok se nam vrhan do kolen potegnuli. 2 leta! Ja. Ni lako. Još mi je Antonjeta rekla da akademije krijanta. A prede jedno, daj Bog da nas je pokojni Grenko, vidim s Antonjetom, spod ruke se pejak. Ma vidim čeka, posjeće tire. A ljudi moji, za nas je moderno nosi stišnjeno. Vapa se pristrgnu tako tvrdo da ni dihat ne moraju. A što radi kuhi vide kako ne imaju miligere. Ima ja dole na banju ča, vidim kad s barkom pejem porez na profumaže. Zanimljiva. One frizure kod proškode. Nanke lasim se ne voli od onega tasta. A ljudi moji, a kad ih malo bolje pogledam, ni čist, ni guzić. Nabadaju se na oni taketići od 10 cm, a nogi kod koči za pomidori. Sada su vremena kad su se naše matere kupali u Abrahamimi, a osivam u dandami i debelim maljami, tako da bi se bili na bombali kod Romila. Ovi što to traje. Ljudi, ovo je bilo odnosi dame. Već i neko rezo. Ala, Bog vam da zdravlje i kriku.